Imanalla kankichik tukuy uyakuqkuna kunan kay pachapipish ñami kaypi kani kikinkunawan tandalla kay kutinka Mateo capítulo 4 tikishka katingapaj kay capítulo kacharinmi ishki chunka pichka versículo kunata. Versículo 1 manta versículo 11 kamami puntapika kishka katishun chaypika Jesusta diablo pandachisha nishkamantami kishka katishun. Chaykipami Jesustaka diablo pandachisha nichun Tayta Diospak espirituka shitashka pampaman pusharka. Chuskuchunga punjakunata, chuskuchunga tutakunata ayunashka hipaka yarikachirkami. Pandachik diablo paypakman kuchuyamushpaka. Tayta Diospak churita kashpaka. Kay rumita tanda tukuchun niyari nikpimi Jesuska. Kishkachishkapika runaka mana tandallawan kawsangachu. Ashtawan Tayta Diospak shimimanta llukshishka shimikunawanmi kawsanga ninmi nirkami. Chaymi diabloka Tayta Diospaklla puebluman pushashpa Jesustaka Tayta Diospak wasi hawa puntapi churashpa kashna nirka. Tayta Diospak churita kashpaka kaymanta washikuy. Kishkachishkapika kanta hapichun Tayta Dioska paypak angelkunata kachangami. Kambak chaki rumipi ama mitkarichun. Paykunapak makipi kantaka charirangami ninmi nirka. Chaymi Jesuska kishkachishkapika kashnapishmi nin. Mandak kambak hatun Diostaka ama pandachisha ninmi nirkami. Kutinllatekmi diabloka tukuykunamanta yalli hatun urku hawaman Jesusta pushashpaka tukuy kay pachapi mandanakunata sumakkunata rikuchishpaka kashna nirka. Ñukata kungurishpa adorakpika tukuy kaykunata mikusha nirka. Shina nikpi Jesuska anchuy Satanás kishkachishkapika mandak kambak hatun Diosyata adorangi paypakllata rurangi ninmi nikpimi diabloka pandachisha ninataka sakirka. Angelkuna shamushpami Jesus paktaka rurarka kuna. Kunanka versículo 12 manta versículo 16 kama kishka katishunchik. Kaypika Jesus pay ruranata kallarishka mantami. Bautiza Juan preso nikta uyashpami Jesuska Galileaman tigrarka. Payka Nazaretpika mana sakirishpami kucha uripika Zabulón Neftalí llaqtakuna chawpika Capernaumpi kawsagrirka. Profeta Isaías nishka paktachunmi chasna katukurka. Isaíaska Jordán chimbaladuta kuchaman rina ñampi llaqtakuna Zabulón llaqta Neftalí llaqta uyaychik. Galileapi kawsaq mana Israelkuna uyaychik. Ansapi churashka puebloka hatun lustami rikurka. Wañunalla amsa churashka llaqtakunata luzmi lambuyachinga nishkami karka. Chay punllamanta pacha Jesus willay kallarishpaka mana allita rurashkata sakishpa kutirichik. Hawa pachamanta mandana mari ña kuchuyamushka nirkami. Kunaka astawan kishka katishun versículo 18 manta versículo 22 kama. Kaypika Jesuska chaulata hapik chusku runakunata kayashkamantami kishka katishun. Jesuska Galilea kucha urita purikushpami wawkintik ishki runakunata rikurka. Pedrota shutichishka Simonmi paypak wawki Andrestik chaulata hapikuna kashkamanta linchita kuchapi shitarkakuna. Paykunatami Jesuska ñukata katichik chaulakunata hapikta shinallatak hintikunata pushamuqkunatami rurasha nirka. Paykunaka linchikunata sakishkawanmi Jesusta katirkakuna. Chaymanta rishpaka shuktak ishki wawkindiktami rikurka. Paykunataka Zebediopak churi Jacobo, paypak wawki Juandik, paykunapak yaya Zebedionwan barkupi linchikunata allichikukta rikushpami kayarka.
Paykunapish paykunapaq yayata barkuta sakishkawanmi Jesusta katirkakuna. Kunanka killka katishunchik versículo 23 manta versículo 25 kama. Kaypika achkakunaman Jesús yachachishkamanta. Jesuska tukuy Galileata rishpami paykunapak sinagogakunapi yachachishpaka Tayta Dios mandana alli willayta willashpa tukuylaya unquywan kaqkunatapish ima nanaywan kaqkunatapish tukuykunata alliyachirka. Chaytaka tukuy Siria llaqtapi washan yachaqchayashpami tukuy nanaywan kaqkunata chikan unquywan llakita apakuqkunata supay hapishkakunata oratikukunata mana kuyuri tukukunatapish pushamuqpi tukuykunata alliyachirka. Chaymantami Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán yaku Chimbapuramantapis achka gentekuna katirkakuna. Pagichik chashnami kaykutinka Mateo capítulo 4 takishka katishkanchik. Diospak munikakpika shamuq kishka katina pachapika Mateo capítulo 5 tamikishka katishun. Shinashpaka shamuq kishka katina pachakama kaya kamachik Tayta Dios kikinkunatapish punchanta bendiciones charicho. Apunchi Jesus ka kay pachapikaspa nijay diablo taka kay shimitanishka runakunaka manatanda shawa Dios pagshimiwami kausanganishka Kausay bini yachanakanchi tukuy krikuna Dios pagsimitaka tukuy kausay bini yachanakanchi. Pablo pisnishkami Dios kiskachishkaka kunanga pagashi wanachingapapis Dios takrikuna sumakta kausashpa paika imatapis alli rurachu Dios pagsimitaka tukuy kausay bini yachanakanchi tukuy krikuna Dios pagsimitaka tukuy kausay bini yachanakanchi.